Tetuzarke mazon bahet mamweza wase verbepet Tetuzarke mazon bahet mamweza wase verbepet Mamweza wase verbepet Sketen deis nagon penket Haldam zizvanya verbet Sketen deis nagon penket Haldam zizvanya verbet Et haldam zizvanya Pade zen lered in pep Hanon et haldam zizvanya Pade zen lered in pep Díghaíomh is a kit agus fáte riist an seo go cén go ceilteach ar CCTV agus leanráid leis an scéal cabhfuil an scéal. Oh, no. Fána mu doc scéal Harry Potter agus an orchlach an nélga agus Harry Potter main ar athrónid imránis. So, cacha mé anis an rud seo, no. Rud seo. Sa mé sa gcór ná anis. Agus cá ramwid an teachtain se cáte. Bhímuid ag tastal Chat Dragon Okay, so bhímuid an seo. Lean Ron agus Hermione den argont an bailach ar fad go dtí an rang live ólis agus Sidera Holy Hermione ruig a thuirt síos chuig an mócháin in éileacht leis an méirt eile ag sos na maidine. Nuair bhfuil an clog ón Gusláin ag deir an ranga, ha an túr acu na láin weithú agus dimi de rith trí na táilte go raibh siad ar imeall na fóraoise, chuir Hagrid fáilte rompú. Bhí a aghaidh lásta agus é comhartha go maith. Agus inis imránis. Agus cá ramwid an seo. Bhímuid an seo. Bhí Ron a Hermione dadla ar thach fórd I chluisigh ach ina díobh Contunód Hermione I rédig I leabhar I gabhan Hagrid guidir dhá arach in ustad eagúil I bóra. Pan ganód a gluch ar castach ar d'uirbhíonn I gcuirs gachan goth I trí a hananthú I trí wealaí ar aonmhaith a brisio drúir géirdaí atgóir I gcoidmhigh. I únamh in goch ach in chlán cumhró croesáwód Hagrid an thú. Agus inis sa méarla céird is ciall dó ná Ron and Hermione argued all the way to herbology, and in the end, Hermione agreed to run down to Hagrid's with the other two during morning break. When the bell sounded from the castle at the end of their lesson, the three of them dropped their trowels at once and hurried through the grounds to the edge of the forest. Hagrid greeted them, looking flushed and excited. Tá sé beagnach amach sesin agus cheol sé isteach iad. Bhí an úmh ina luí ar marbhard, bhí scoltaine mór inte, bhí rúd éigean a cóirí tíbhaiste agus glugarach aisteach ag teacht as. Tharraing siad orthú cachaireachta iste, hún an bhuirt agus iad ar buair ag fara. Mai ó brón achlan hebrin góð in hu I meán. Gur weather ui ar a búrd, roidd craciau divnion yn plisgyn. Symudau rhywbeth
tí mewn, a dewai soon clickin chrevid ahona. Tunned palb I caderiai I funny at I bwrdd I gweliw gan ddal I gwynt. It's nearly out. He ushered them inside. The egg was laying on the table. There was deep cracks in it. Something was moving inside. A funny clicking noise was coming from it. They all drew their chairs up to the table and watched with bated breath. I dubuna hulchas mar vech scribal on, agus scultu an uv gohuman. Hannig and dragon og eg lopadan amach maord. The eilha ra garushe jas le brathnu Dar le Harry bahustle le ska farchana du a ve la ilse. Vi skihan gnachacha a vi intach mor. I gumortis leis an gorptani a vi ege, agus echo du le dail. Vi srón ada agus polari lachana, agus arca a vi cusel le stodi belga, agus bolag hula flan mui. An sudden daith soon Kravi a hochtov ui agar. Surthiod drag vechen in glut boerth. Doith he them in hachel hard. Edrechai vel ambarel di. Crebachlid mediliod hari. Oi kumari I horf tani. Gloiwuddi, roid I hadenith pigog an anverth, roid gandhi durin freunledan, hit pitiai bach o gorn, a hlugide oren huludedig. All at once there was a scraping noise and the egg split open. The baby dragon flopped onto the table. It wasn't exactly pretty. Harry thought it looked like a crumpled black umbrella. Its spiny wings were huge compared to its skinny jet body. It had a long snout with wide nostrils, the stubs of horns and bulging orange eyes. Lig sé srí, héad cúpla spréach as chrón. Nach atá álan sa Hagrid go hísol. Hín sé amach a láh le cligan an dragon a chumalt. Thug an dragon scláb agus nocht na fiacla belga beorcha aige. Beanú an creightar aithníonn sé a bhámaí sa Hagrid. A dinne hín tisian, saithod amrú ó werthchéan achan oi thurin. Tidí hín vendigadig meddai Hagrid. Chrothódd I lau achan I bhútho pen idraig. Brathódd hithai I gyfeiriad I fysedd, gan ddangos danedd miniog. O, ymhan I, mae'n nabod I mam meddai Hagrid. It sneezed. A couple of sparks flew out of its snout. Isn't he beautiful, Hagrid murmured. He reached out a hand to stroke the dragon's head. It snapped at his fingers, showing pointed fangs. Bless him, look, he knows his mommy, said Hagrid. A Hagrid, Ersa Hermione, Keho Tapo Gadirach a Asen
droni na holrua. Bhí Hagrid tí I ragart nuair chréig an dá a ai go tuban, léim sé hasa agus rith go dtíon inniu. Cad é tá cear, bhí duine aigean ag áirc tríd an mearnas na curtainní, gasartáin, tá sé grith arás go dtíon scáil. Bhí Hagrid, bhí Harry discuard ag an doras agus déach amach, má bhí sé gute má ar thuúil hain ní éadtha gan é a achant. Ba é bhí an dragon feice ag Malfoy. Hagrid, meddai Hermione, pa mór guflim mai draig gavin ormiog norwiaid in tuffy in Enian. Roedd Hagrid bhín ata pan ddiflannodd ichlú o'i úneb in sudden. Nediodd I draed a hrygid at I finnist. Basing bod, roedd rhwn in specken dror bwlch in a chlenni. Plinton, mae'n rhedeg yn ôl y fyny at ysgol. Chwthroedd Harry at y drws ac edrych allan. Hyd yn oed o bech, doedd ddim modd I gamgymryd. Machwyd, roedd o wedi gweld y ddraig. Hagrid, said Hermione, how fast do Norwegian ridgebacks grow exactly? Hagrid was about to answer when the color suddenly drained from his face. He leapt to his feet and ran to the window. What's the matter? Someone was looking through the gap in the curtains. It's a kid. He's running back up to the school. Harry bolted to the door and looked out. Even at a distance, there's no mistaking him. Malfoy had seen the dragon. Fa na seachtaine aníos sin, bhí scóra Malfoy chur míthíbhneas Harry, Ron agus Hermione. Tá siad bónus a gcuid am sir I mochan dalta Hagrid a gcúirí cíal a chur an. Sciúil amach é go dtíreach sa Harry, lig sir é. Ní higlam sa Harry, tá sé róbheag, dheofa sé bás. Dark siad a dragon. Bhí sé tréis fás trí chóir níos fuide in éon seachtain amháin. Bhí Delaney beaga dartaí ag teacht as na poláirí aige I rit an ama. Bhí Hagrid ag déanamh fálaí ina dhúlgas mar mhuir. Bhí sé thó tucaí sin leis an dragon. Bhí buidéal fólma branda agus cléití cearc ar fud an urlár. Roedd rhywbeth inchwlach I wyn y lerciau úneb machwyd in ystod wythnos ganladol yn mai Harry, Ron a Hermione in nervous iawn. Treuliodd I trí chran fwyaf o'r Hampshire oedd nghaban tuach Hagrid yn cestio resumo mi eg o. God iddi fynd cymheliad Harry, gothwn hi'n chrydd. Fedra I ddim, meddai Hagrid, mae hi'n chwi fach, bydde hi'n marw. Edrychodd pawb I ddraig, mewn wythnos yn unig roedd hi wedi tyfu dair gwaith I hyd. Drochlau mwyd allan o'i froenau. Doedd Hagrid ddim wedi bod yn gwneud I ddyletswyddau cipar
O horwood bod a thraig in I gadu more brusser. Ag roid patelli brandi gwegion and gummisk a flea air in strimstram strechlach heed a flower. Something about the smile lurking on Malfoy's face during the next week made Ron, Harry, and Hermione very nervous. They spent most of their free time in Hagrid's darkened hut, trying to reason with him. Just let him go, Harry urged. Set him free. I can't, said Hagrid. He's too little. He'd die. They looked at the dragon. It had grown 3 times in length in just a week. Smoke kept furling out of its nostrils. Hagrid hadn't been doing his gamekeeping duties because the dragon was keeping him so busy. There were empty brandy bottles and chicken feathers all over the floor. Tá sé sucker agam Norbert a hort air sa Hagrid ag sé brathnú gomhuichnach a dragon. Tá achna ceart aige manis. Brathnagi, Norbert cowell mommy. Tá sé hiúil leis sa Ron I gugger le Harry. A Hagrid sa Harry. Cucish ella agus bé Norbert ho fada leis an teach. Hiúca le Malfoy imacht leis an scéal go Dumbledore nómad bith. Hain Hagrid a bheola. Tigam nach féidir lum chuinneol go Joe ach ní hiiglam a rumpáil díreach mar sin, ní hiig sin. Edrychod pawb a thraig, mewn wythnos in unig roedd hi wedi tyfu dair gwaith y hyd. In droichlau mwg allan o fronau. Doedd Hagrid ddim wedi bod yn gwneud I ddilits wyddau, cipper o herwydd bod y thraig in I gadw mor brwser, ac roedd patelli brandi gwegion yn gymysg a flea year is strimstram strechlach hyd a flower. Dwi di penderfynu I galw hi'n neris, meddai Hagrid. A'i chlygad in chlenwi wrth edrych draig. Mae hi'n fi nabod in iawn urban hyn. Drwchwch, neris, chle ma mami. Wedi mopio ben sibriniodd Ron yn chlwst Harry. Hagrid meddai Harry in uchel. Rho bythefnos iddo hi ac fi fydd neris gymaint a di. Ac rai machlwyd fynd at Dumbledore un rhyw funud. Brathodd Hagrid I wefus. Uni nach ha moi hadw hi am byth, on fedri ddim I gadael hi in rula, rather I ddim. I decided to call him Norbert, said Hagrid, looking at the dragon with misty eyes. He really knows me now. Watch. Norbert, where is Mommy? He's lost his marbles, Ron muttered in Harry's ear. Hagrid, said Harry loudly. Give it 2 weeks and Norbert's going to be as long as your house. Malfoy could go to Dumbledore at any moment. Hagrid bit his lip. I know I can't keep him forever, but I can't just dump him. I can't. Hunty Harry huig Ron getubben. Charlie session. Tatusa hiúil leis homa Sir Ron, Misha Ron Quibney. Ní ha, Charlie de ruchar atá gestagam, and fartá sa Roman, ag denmh stadir ragain. Chuckalin Norbert a holu huga,
Déadach Charlie ara a hort dó agus exclú sir san antas ball. Cahíntaach sa rán. Cad de bhfuil de a Hagrid, agus deire hir Holy Hagrid go gurfií úlcháilháin chuig Charlie agus an scéal a chur ina láthair. In sudden troid Harry at Ron. Charlie meddai. Routine Fundro hefyd meddai Ron. Ron yn dwi. Nugget Charlie. Duvral Charlie. In Romania. In a studio Dregai. Achan ni iri neris ato vo. Ach cherry avali andani hi ach ina gochgung ir gucht. Guichi meddai Ron. Beitin vedel or siniad ina Hagrid. Ach in a diwedd, Cuntiodd Hagrid y gachlan hu iri good hu I oven I Charlie. Harry suddenly turned to Ron. Charlie, he said. You're losing it too, said Ron. I'm Ron, remember? No, Charlie, your brother Charlie. In Romania. Studying dragons. We could send Norbert to him. Charlie can take care of him and then put him back in the wild. Brilliant, said Ron. How about it, Hagrid? And in the end, Hagrid agreed that they could send an owl to Charlie to ask him. Bada lo a bhí an chéad seachtain eile dul hart. Icha de chéadín bhí Hermione agus Harry ina sí lo hain sa sumra cutin. A bhád a ní go dó gach duine eile dul ó lí. Bhí an clog mala díreach ag bula ó dódhéag nuair a réabach poch na portráide. Nocht Ron as an ag buint de chlochadorcha Harry. Bhí sé I nia bheith híos ag bochan Hagrid, ag cuidiú leis Norbert a bhreachnú agus Norbert céine ag icha Frankie Marva as éidean. Roidd Hubeth in gluch I bhain a larcaí una machlad in estad withnos. Oh, bhí mud hís. Hysgo their uthnos vihanol hevio. Nos vercher estathai Hermione Harry I pennai I hinen in istavach Giffordin chleriol im hech wedi ibalb arach vind gweli. They'll row the clock wall and tau hanner nos. Rúdróð tuach I darchlin agar, in thang gosold Ron ó nachle gan duine clogan an walla di gorith Harry the andano. Roedd a wedi bod lawr in haven Hagrid in I helpi I video neris a oedd bechach in buta chlugod mawr vesú bocsediad. Whoops. The following week dragged by. Wednesday night found Hermione and Harry sitting alone in the common room, long after everyone else had gone to bed. The clock on the wall had just chimed midnight when the portrait hole burst open. Ron appeared out of nowhere as he pulled off Harry's invisibility cloak. He'd been down at Hagrid's hut helping him feed Norbert, who was now eating dead rats by the crate. Agus anish a harja. Tom with as agus sol agam geméis siv an I gan seachtaine ag brechnú orm agus lenarai leis an scéal Harry Potter agus an orchach agus Harry Potter a main or athronith agus tasú agam gemé seachtain wa agi agus gemé siv ag chat a ríist ag brechnú orm and teachtain se chugan ag leanúint leis an scéal Harry Potter agus scéal faoin dragon
agus conas a méisih é a thur amach as an teachín beag de chuid Hagrid. Mar sin a méid agus bé mé an I gan seite le cúna dé. Slán Et uzarker mazon ba et mamweza was sever bepet et uzarker mazon ba et mamweza was sever bepet mamweza was sever bepet sketen des nagon penket al dam dis vanya verbet sketen des nagon penket al dam dis vanya verbet et al dam dis vanya pa de zenle redin pep kanon et al dam dis vanya pa de zenle redin pep pa de zenle redin pep redin on naver kan ak komol tan an remwel kai redin on naver